Omurimo gw'iterambere gwahikize kilomita 25 ezashazirwe kandi no gukwera abaturana munonga kuruga Kakoma kuza kamwe n'endijo myanya ejeherire. Engutu egi ya Kakoma kamwe muyenga cyatushemeza munonga itwe nk'abatuzi akuba tutuyiraha tutine muhanda ukubasa kutwamusya muyenga gwahihi mbwene tushemererwa MP witu Honorable Robert Mwesu Gwarukari abo tuhereza umuhanda ntushaba ngo mukama mwongere migisha ebyona byebembiremo omunyishengero wambara City North Dr. Robert Rukari ukoraganise bitaka bikora nicyo turukwenda rwo wembeze urunje turukwenda abantu ngo bakora abantu abenyuma kandi bakagumana mamanyangu umwebeze barozere nakore cyari kuba araganisa we twamusima kandi tongera kumusima ngo agubisemu n'entunguka yitu yakakoma mukama naye bari kuture okutunganyiraha tukakubona ukaziyo katikaho tukagamba nini sibona kusima ahaboko bwiro bwinji nimshaka kwija tubaherezo bururu tuba aba agenti turwana nimwe muzoko muburrayo mwenyewe nasima aboko bankitu abantu bahansi mwikuzoko mwaburrayo tugire kintu mwene sebo tukusima abo kanogiro bwiro hinduka oje abantu bahansi kushikaho tukwesiga tushemererwa barese ebyaro eberengere omuri bitano nibyo beraganyirwemo abatura bashaba okosaje enguteji betungure kugezaho kureba ngo batunge byapa kana government ine program yo kubyamba abantu abaryo mu mataka gatari gabo wabatwire mu kumara imyaka 12 ayiba kubasa kushashura landlord ukatunga ubugabe ukatunga cyapa cyawo Omuganda mukuru w'ihanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni yahita abanyishingira barukushitama ubuciko bw'ishingira oburumu aka national economy finance na agriculture oganira anshonga yo kugita bitongore kicha UCDA na UNRA ebi olchiko rwa NRM caucus bayanjire kuhinguza ebyona nibije bwanyuma y'urukiko rwa NRM orashtamere enshuminche izhuire bakagira ngo tubakagita bitongore bakone batekateka ngo nebwera omuntu wabarisha bwe twasinkana president ngaba NRM caucus twakiriziganya nti ajja kutusinkana committees 3 kakati buli committee ebadde kubaganya ebirowozo nze yange eya finance ebyensimbi tumalirize chafe twawandika report yaffe nga agriculture committee netuwakanya ekyokuddira UCDA ogitwala mu ministry kubanga ministry teyina busobozi bukola UCDA byekola close anti UCDA wevaawo omutindo n'ebintu ebiranga ebiyinza okukosebwa. Yes, of course we are going to meet the president. Abwa TV West ndisenyomo Gideon na Jimmy Muhumuza.